Rekonstrukcija Vučedolske ulice obuhvataće dio od bulevara Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice u dužini od 140 metara, ističe predstavnica Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Milica Đurišić. Ulica će ostati jednosmjerna, dakle samo će se sada tom materijalizacijom odvojiti prostor za kolovoz i prostor za parkiranje. Uz ulicu je predviđeno 20 parking mjesta podužnih i obostrani trotoari koji će biti širine 2,5 metra prema pozorištu i promjenjive širine prema objektima. U Vučedolskoj će, kaže, biti postavljen i urbani mobilijar. Uz ulicu je predviđeno dakle, da se postave klupe za sjedjenje, korpe za otpatke, kao i predviđena je zamjena postojeće česme na uglu Vučedolske ulice i bulevara Stanka Dragojevića, a od prateće infrastrukture dakle, zamijenit će se vodovod, atmosferska kanalizacija, TK kanalizacija i jaka struje. Rekonstrukcija će koštati oko 540.000 eura. Naravno, tu se neće stati, u toku je izrada glavnog projekta za nastavak Vučedolske ulice koji će biti u tom istom stilu od Njegoševe do ulice Slobode, tako da očekujemo završetak projekta vrlo brzo i nadamo se i realizaciju nastavku. Rok za završetak radova je 120 dana, zaključila je Đurišić.